Pozdrav, Raja, što ima? Kako ste? Ste dobro? Ma jeste, nadam se. Sigurno ste se našli u situaciji da vam toliko dosadno drehate šta ste sami sa sobom. Ležite, vrtite se vam, tamo, gore, dol, drž, ne daj. Ali vrijeme nikako da prođe, nikako da ubijete dosadu. Sad ću vam ja pokazati par stvari koje ja radim kada se nađem u takvoj situaciji. Mogu vam reći, vrlo korisno, vrlo korisno. Hajde vam pokažem. Gledajte televizor. Čitajte knjigu. Zovem se, naravno. Pišite pjesmu. Ako. Tužna ljubavna pjesma. Oči su mi na ormaru, gledam kako voda kipi. U vrtu rastu bandere, ne znam zašto sam tužan. Slušam kako vjetar puše, noć je tamna kao dnevna svjetlost. Sve manje mesa na stolu, nema više onih pogleda što mi se pričinjavaju na podu. Kako je tmurno ovo večer, jer su oblaci sive boje. Ona plače za mnom, a meni se jebe za oboje. Kako je ovaj život proklet, danas sam sjeban, sutra opet. Napravite loptice od papira i bacajte ih u rusak, u neku kutiju, neku zdjelu, neku šerpu, neku čontru, uglavnom u nešto ih bacajte. Pokušajte zaspati.